Katno Ka YouTubers ka Siew hat ka 1 million view ya ki YouTubers kim yuk pisa tang na ki views ki subscriber lada klem ka advertisement hat ka videos jongki tang lada ka wan ka advertisement kata kemut uno ne Katno Ka YouTubers kila pan kamai pisa. Ada kawan bun ke advertisement tak kemud bisa ru kawan bun syaki account jongki YouTubers. Katno Ka YouTubers ke Siew haki 1 million views. Kajubab ia kena ke jingkli kelong ke shoot antat omla manai kata kena tik. Ka 1 million views ka pisa ka bangila ban yo kalau $1,000 nilai $1,000 kata ka pisa India belum la kawan nyop hajar dus pak suar ne arla ka $2,000 nes pa arno ka pisa India berkataru ka per nak por syakapor.